bandeko balandi ya programme na biso ya reportage sur le kimbangisme oyo ekolobelaka mingi mayema kolekaka kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Tolanda bandeko na biso ya Angola. Bandeko balandi ndenge bozali kolanda biso penza na bokebi nyonso bisika biso bozwami pamba te toza na kati ya mbanza Congo mais toza partout dans le monde parce que boza kolanda biso biso encore une fois penza na kati ya ambiance il y a le 3 mars na kati ya ambiance il y a culte général na kati ya ambiance il y a culte spécial na kati ya ville province il y a plutôt province ya Duzaïr na kati ya municipe ya Mbanza Congo na kati ya Mbanza Congo na bandi boyebi ete eza na ba histoire et na ba histoire et na kati ya Mbanza Congo boyebi ya solo ete papa Simon Kimbangu à chaque fois aza koyebisa biso que il faut aya na Mbanza Congo parce que c'est ici tout a commencé et c'est ici que to perdre nyonso oya biso ba noir et to perdre na valeur na biso. Sans plus tarder chers téléspectateurs bandeko balandi bisika biso penza bozwami toza na kati ambiance alors to koti kabido boete parce ambiance eza totale to bengi bongo papa Vautour azali bongo kuna na ngambo ya nzenze kuna na ngambo ya marche parce que avant que to banda culte na biso to sali marche de soutien to sali marche de développement to sali marche de potoye kotala constance sur le terrain et yangwana pona ko lakisa bongo na ba habitants ya Mbanza Congo que biso banso tokutani to nation mobimba bekabinda akunene tokutani na Mbanza Congo et to sali marche ya ba kimbangiste to uti bana na paroisse kino na Mongo Kamba. Alors papa Vautour esiko ozali otindila biso ba image to mona ndenge nini ambiance eleki na marche na biso. Balandi ya radio pe télévision Kimbangiste totikolanda carnaval oyo esalami na mboka ya Mbanza Congo ya fanfare Kimbangiste a tout cassé nde kolongwa na paroisse Kimbangiste oyo ya kala et puis bayeti na paroisse Kimbangiste oyo ya sika na kati ya mboka Mbanza Congo sika oyo ndako to résidence ya chef spirituel ezali kotongama ndenge toloba ton nyonso baza bilombe ya papa Simon Kimbangu kiangani bana oyo papa Simon Kimbangu atelaka mutema bango nde baza déterminé bango nde basangani bango nde bamipesi poete bakwa kosilisa résidence ya chef spirituel poete papa Simon Kimbangu kiangani akwa koya na mboka ya Mbanza Congo pamba te mutu mwindu aza na posa akwa asepela ko sepela na biso mutu mususu akopesa biso indépendance spirituelle ezate ezali kaka nde papa Simon Kimbangu kianga nde yangwana na ba kimbangiste na bano kimbangiste ba oyo balingaka papa Simon Kimbangu to ba bana oyo papa Simon Kimbangu atelaka mutema nde basangani na mukolo lelo po ete bakwa kobongisa ndenge nini papa Simon Kimbangu kianga ni akoya na mboka ya Angola. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso en direct ya na micro ya bino ndeko papa Vautour Mahema na caméra maman Charvelune Mariana Ratelki Angola.
Merci papa Vautour esika oyo zali bandeko balandi na bandi bomoni ambiance eza awa. L'ambiance est totale chers téléspectateurs. Il y a solo tomati massivement. Il y a solo toyoki mbela ya mokondi ya mboka à la personne de papa Francisco Mpaka yende muta pesa kimbela ete nation mobimba de kabinda kunene tokutana awa na bandi bolandi bongo marche na biso elongo na papa Vautour. Merci nazanga imoko tende boyebi nazai bongo na mama Ruth akozanga liloba te mama Ruth omboka yo. Certamente, mamá Luciana, estamos sempre a continuar com a nossa emissão especial, Mbanza Congo, o culto de ação de graça que está a acontecer então neste exato momento aqui no município de Mbanza Congo. Vários momentos estão a marcar o nosso dia de hoje, como podemos observar. Começamos primeiro pela entoação dos hinos, que foi distribuída em cada grupo, como é de costume da igreja quimbanguista, mas agora estamos no momento ofertório, momento em que na qual cada cristão quimbanguista dado pouco que recebeu durante a semana, durante o mês. Estas são as imagens que estamos a acompanhar do momento ofertório que está a se passar aqui no município de Mbanza Congo. A homilia de hoje está a cargo do Papa Reverendo José Lutete, que está então a alimentar a comunidade quimbanguista com estas comidas ou essa alimentação espiritual. Vamos acompanhar a pregação na sua íntegra. Hoje, papás e mamães, formamos grupos para estragar essa igreja. Existem grupos vivos dentro da igreja para estragar a igreja. Come, bebe, se enriquece nessa igreja. Começamos nós, os pastores, instruímos os cristãos, também entraram no grupo para estragar a igreja, para criar inimizade, para separar os filhos de Deus, para abafar este programa grande que Deus preparou para nós. Há dias quem acompanhou, Papa a falar. Quando os nossos irmãos do leste da RDC, quimbanguistas, choraram, quem viu aquele vídeo, dormiram no chão a lamentar, a pedirem no Papá. Papá disse, o sofrimento é demais também no leste. Temos que ir, temos que acabar já com isso. Quimbanguista, ou acabar com isso e aonde? Em Brazzaville, o hino que a gente canta, que o Papá lançou, na língua, na suca e que me conta para o mundo ter paz, para o negro regozijar. Agora aquele vídeo, como tu vai te encontrar? Vamos lá ver ali aquele escombro ali. Como é possível uma casa nova, construída, mobiliada, vai tornar escombro? Onde os filhos, donos de casa estão? Não são enteados, não são trabalhadores, mas filhos que esperam, que dizem que é nossa herança. Deixam destruir, destroem, roubam, vandalizam. Papais e mamães, vamos construir? Não vamos construir. O que é que se esperava?
quando vemos pessoa que queira adaptar, que quer que o trabalho se faça, levantam, continuam a levantar para criar barreiras. Esta foi a síntese da mensagem do dia de hoje. E por outra, vamos ao encontro da nossa repórter Mamã Maria Domingos, que vai nos dar os relatos que estão a marcar o dia de hoje. Mamã Maria Domingos, é consigo. Muito boa tarde, Mamã Ruth, boa tarde, caros telespectadores. No dia de hoje, os escuteiros da província do Zaire uniram-se para condecorar o reverendo Francisco Mpaka. Veja a seguir a síntese das imagens capturadas.
Essa programa. Só aqui. A verdade é sessão. Essa equipe frente falhou. Porteira, falhou. Já tem que ser. Essa equipe geral. Estou no meu comandamento. Pura Sali. 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 Equipe falhou. Ao meu comandamento. Porteira, falhou. Presenteia, olhou! Pedimos assim a toda a comunidade cristã que nos colocamos em pé para situarmos o hino da República. Selanga drapo na era ya Angola na mama ya Sua Reverendíssima Papá Pastor Francisco Paga, os escuteiros da província do Zaire vêm por esse meio fazer-se condecoração do lenço verde branco, que simboliza a igreja quimbanguista. O chefe da equipa, Leãozinho Paciente.
Allié, mão! Gardez, boum! Aqui, esta é a representação. Aqui, música de animação. Que lhe mostro a seguir é da intervenção do reverendo Francisco Mpaka, que deu como objetivo da sua presença cá na província do Zaire, no município do Mbanza Congo, que abrangiu todos os fiéis de Cabinda ao Cunene. Veja a seguir as imagens da intervenção do reverendo Francisco Mpaka. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Antes de tudo, quero agradecer a todos, comunidade quimbanguista, a nível nacional, de onde vêm todos os cantos para vir se comemorar conosco. Hoje estamos nós todos aqui, hoje em Mbanza Congo, para esse objetivo. Primeiro. Segundo, acabei de receber, porque fez mensagem, pedir desculpa ao governo local. A diretora professora da cultura diz que podia estar conosco, mas tendo em conta do trabalho nesse preciso momento, ela deslocou-se para Coimba com a delegação da OMA. E nessa hora está no Zedo. É a razão pela qual não podemos estar conosco. Mas não quer dizer que ouvi ou que a sala cozinha, não.
Vou levou Kanda mbakiri iname baba na telefone ya mfumo wa cultura mama nzuzi makese olomelo levo na lembi kala yetu unuki akibawa samu programu kala ina andi ya mfumo wa oma a nível nacional bena que andi ukuimba wa kunzeto bela nanga warafuruki akina edisongele dio parendonga waso no bazaya landi la muna maameta vovoka makonelo kwa nufunu muna bebe singini za watu bom na banda toyokani este programa vai passar muito de ngala porque toda na direct na kamba programa nyo tozo sale que de direct na kamba alo kuna naba ini na biso naba weba lingi biso fuba yoka si tu ba ini fuba mona ke no makamba zako yoke za lukuta boete tutondele tata pastor ke gurantuala otenge minkana mitatu muna minkana miamina tuwilu malong ketukwenda kwa ndako mama likambu to bomba to saila pomo kolo suka to bika koyana biso awa na mbaza Kongo izani kambu moko kaka. Todos esses pastores provinciais estão aqui, colégio em geral. Os pastores provinciais que vieram das províncias, os municipais que estão aqui, anfitriões estão aqui conosco. A nossa missão aqui em Mbaza Congo, toyoke pai a papá. Bosala musala malamu. Bosala musala malamu. Awe, tu não vai dar? Tu vai dar matiti? To sala musala malamu yango to yeli kulumbimbi babel diankulu yango babel diampa Yerusalemi oto kele 6 avril yango to yeli awa to zalaki na kutakani na bambuta nyonso to kangili kampu boko yoka ngona sima ndenge to kosalela pona botongi awa e arazampe la kwa awa ekukauka lisusu te ndenge sali boye biso moko to bakolo ndaku bakolo plus kulumbimbi ezalia mokili mobimba na leta patrimoine mondial na leta kutu bongo na yoki mbangisi bango nyoso baka kulumbimbi so papa lui komba kulumbimbi banzeme komba kobima toke na kulumbimbi tant papa lo komba kulumbimbi te mutu mo lo baka te na yango wana programme pesa meli boye lelo tozana démarrage sinsana lelo ezali démarrage pona misala ya awa toyokani kaka pona lelo te kokauka susu te tofana deya na bambuta commission ezali deja bakula na makambo misala oyo pona kusukisa na oyo ezolobama pale na benga pasteur provincial ya kotanga Bible mais não. Cada de nós, em casa onde você vai, zoa big na fé, como a chapita onde eu penso, onde eu tanga. Total na Matai, 22, 15 a 22. Cada da motivação na Matai, capo que macumule zole, ndila kumie tano até kumie zole. Só como nibiente querer na Matai, capo que aya Ndila makumule ya Mateus 4:24. Soko mulika bien te kita suna Matai 14:21. Soko ko sepelika kate kita suna Loma 8:30. Nakozongera Matai 22:15-22. Mateus 4:24. Mateus 14:21. Loma 8:30. Balobi nini? Vou ser pouco breve. Awa lobi. Categoria das pessoas que estão dentro da igreja. Lolenge ya bato tozana kati lingomba. Bila watu tunu mukati de bundu. Bantu baya, watu sidi wao. Bantu baya. Tuzevoka kento yakala kanzi a forma da pessoa de estar dentro da igreja. Bantu baya, 4 formas. Tozana 4 formas ya bato. Bato aliboso banani bamususu bakota na lingomba oyo pona kobikisa milimo na bango
está aqui nessa igreja para salvar a alma dele. E Bamisusu, bakota que awa na paz a malade lega que tanga quem camba zilo bico aí para pasteur zilo sambo a Mônica biki aladi akoti. Ok. Bamisusu, bakota que na lingoma kapona kolia na komela esili. Terceiro grupo. E o quarto grupo, bangoana bakota ka lingomba para kufunda kochola na kochela batu mitambo kobola tu maladi kosala makambo ndenge na ndenge. 4 grupu wana tozali awa tokoyo bango ndenge ni na bizaleli idiano ngai mwana papa Simon Kimbangu kyangani tomaki witala mu 4 grupu yayi avengi kya fuluntela mena. Oye, zole karambaza kongo toyoki tomoni, mais mutapesa la réponse yeme yo toyoki ao. Ngai na kopesa réponse te. Chola na yo, loba na yo, sala nyoso lingi likambu te. Momemi maki abundaka? Aswanaka? Soki omemi maki obundo swani maki pasuki, ozui 0. Ngai liboso na ngai, yo liboso na yo tiaka papa Simon Kimbangu kyanga liboso place oto telemi ba koko na biso toyoki na mateya papa Simon Kimbangu afandaka awa balobi mama na ye mama Louise maya Louise za wapi maya Louise za liawa papa Simon Kimbangu afandaka awa place oyo ba koko na biso babelelaka Mama Kimpavita, kombo papa Simon Kimbangu kobela. Bakobela komba ke ya Lufonso je. Kali. Ya papa Simon Kimbangu. Awa na mbaza ko. Bongo yo kombo ni nobela. Ya papa ya to tiki bukoko na biso. To zibiloko papa ya. Koreki. Bakoko na biso. Sokbo na ibi soki ngeni bakoko na biso. To yo kana koreki. Bongo to kosisa poto para misala. Foi assim a mensagem do reverendo Francisco Mpaka ao povo de Deus. Volta ao sinal ao estudo, Mama Ruth. Assim foram as impressões tiradas pela nossa repórter Mamã Maria Domingos, e vou estender o sinal ao outro lugar onde está o nosso repórter Papá Eduardo Benga, ele que vai nos dar o rescaldo dos acontecimentos do dia em língua Kikongo. Papá Eduardo, é consigo. Kiambote kieno kwa nkangwa mbini vimba belandanga evovolo kieto kia ratelki unu lumbu kia lumingu tunakwa kuzunga kiambanza Kongo kwa ku mongwa nkama unu tudikilu kwa papa Joaquim Lutete yanu tutangidi munankanda mitatu yanu yanchikidingi munankanda wa nkunga uluchiringi munankanda wa minsiku yenkanda ntsuka katangidingi wa Yesaya emo maonsono tulendelegwa muna malongimani tulenda sadila pachivo elumbo kyansuka toba keluvumamu yempe muna lumbo kya unu tuidingi empova za sedieto papa Simon Kimbangu kyangani kuna kamba Yerusalemi yani nzambi eto ututuadisi muna ngonde yayi sekalenda kutulwa kila kwa kunchi Angola yempe muna lumbo kya unu kaka tuidingi nene wansamu wa presidente delegado do Colégio Nacional Papa Reverendo Francisco Mpaka munampovazani kakutuzaisa emambu matadidi mtungulu ya kamba Yerusalemi tungulu dibundu dieto kwa kuzunga kiambanza Kongo yeke musungula ko enzo ya Papa Simon Kimbangu kumongwa nkama munalanda kanakaka lumbu kya unu mpe tukedi marsha inavuta divo kwa fanfara kimbangista ya batu natini o Papa Pastor Provincial imudiau mvutuidi singa koko kwa nkwetu asalu Papa Bernardino endinga ya mono weno Eduardo Benga kiambote kienu.
chegamos ao ponto final da nossa emissão, edição especial do culto da ação de graça que decorreu aqui no município de Mbanza, Congo. Agradecemos a ti, caro telespectador, que ficou aí do outro lado a nos acompanhar. Esta é a sua rádio televisão quimbanguista, que trabalhou severamente, arduamente, para lhe transmitir do melhor e da boa informação. Ficamos aqui, contamos pelas próximas edições e pelas vossas audiências, Maman Lúcia. Merci, tout ça déjà 17h passé de quelques minutes. On a kasi ya province Luzaï, na municipio ya Mbanza Congo. Ndenge toyebisaki bino na ebandeli ya solo toyaki mpenza bongo kopete fete na biso ya spécial le 3 mars oyo libiangami monene esalamaki na mokonzi ya mboka le président délégué du collège Papa Francisco Paka abengisaki biso président ezalaki culte général oyo toyaki bongo kosala awa na kati ya Mbanza Congo na Monkama ya solo culte na biso eleki malamu mpenza na baimage nyonso bomoni ezalaki na marche de soutien, marche de soutien comme naotoki koloba liboso. C'est juste pour soutenir misala oyo et kosalama awa na kati ya Mbanza Congo. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, tokomi mpenza na suka ya ambiance na biso ya mokolo mwa lelo, tokomi mpenza na suka ya culte na biso spécial ya mokolo ya lelo. Bandeko balandi topesi bino merci papa te bozalaki mpenza ebele ya kolanda biso depuis le début ya culte na biso kino tokomi na eleko oyo ya 17h passé de quelques minutes. Bandeko balandi tokokende mpongo kopresente bino équipe technique na biso parce que soki bolandi biso na bokebi nyonso ezali na régie finale ezali grâce ya papa Bernardiu Viliana, papa Francisco Antonio, papa Mitterrand Zouzi, Kounezaki bongo na régie finale, na caméra tomona ki bongo maman Cerveline Mariana, tokei bongo na papa Rodin Banzouzi. Ya solo bandeko balandi, tokoyebisa bino que présence ya directeur national ya Ratelki Pambate, boza kolanda biso en direct ya radio télévision Kimbangis la Ratelki, mongongo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le DN de la Ratelki ya Angola, azanga quitté vraiment kozana biso ensemble à la personne de papa Maïmona. Je te salue mon directeur, merci beaucoup. Ya solo bandeko balandi. Sans plus tarder, tokotika bino penza et tokotika bino bongote, tokotika bino na ambiance ya tende, na ambiance ya faki, na ambiance oyo tobandaki nango dès le début. Et nazalaki nga mokote na bandi bomoni depuis ebandeli ya animation na biso, l'animation libre ya dimanche ya mokolo mwa lelo, nazalaki bongo na ndeko na ngai Maman Russe yende ndeko na ngai la présentatrice ya mokolo mwa lelo, na ngai votre humble servante Maman Lucia Ndongala. Na pesi bongo ba fidèle kimbangise ya monde entier mobimba. Na pesi bongo ba fidèle kimbangise ya Angola mobimba, Luanda, de Kabinda kunene parce que toute lelo ezalaki ensemble ya national. Topesi mbote mingi na ba fidèle nyonso, ba fidèle kimbangise nyonso tu ya kati ya Angola. Ya solo prochainement tokokutana lisusu na Mbanza Congo parce que le chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani aza koyebisa biso que il faut toya et mokolo yango tokokutana ekozala bongo culte international. Sans plus tarder, bandeko balandi ngai na concert na ngai Maman Ruth totiki bino bolandi malamu ya Ratelki la chaîne ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Trabalho
imanso maleki esengo ezali na baye oyo bazali na nzambe na bango pamba te nzambe kati na bato tata Simon Kimbangu ye alobi na biso tozala ensemble tosala mosala biso nyonso elongo ensemble tosimba na po totombola mosala papa Simon Kimbangu nde soki asepeli biso tozwi mapamboli na yango wana batata bamama nasengi na bino botika malamu nde tomonani na banumero mosusu oyo ezali koya. Merci et au revoir.